kichileu lono Alhou shikimtani. Hipiu ning kumtsu ning pelo kiwi po vejono Alhoutsa. Kaptal peki bu kiwiske kichileu lono Alhou shikimtani. Hipiu loina lakhi pesi akupuluk khlo kubangwai kimiqo geguno kyukena allo kumsu bitsinge geguno hipiu ikilane. Ike Akukutsu na ishi Hipiu lo Alhoutsa hipiu pesi nyungkovile pinsha kyuye jisi iringe ulakilo ene jisi iringe zla Dimapur kishi huvenengina ene kyudo kyulakilo harikilo na jisi irinengina hipiu Bible na piskyu kapesi nyung shikumtakle lunshane ike hipiu ke the end time deception jisi ringezla Dimapur akimki kichileu pulagnen ene puluvenen yepi Bible na tipopki dono ishi adalogi bala Alhoutsa ebtungo prophecy and vision ebtungo to mo pikyu anju Alhoutsa la yekyu penja ene tipo shakyu ye Alhoutsa ye alo penja mo penja ning tipo tinje ono hipiu ning pektilane dono ishi hutunchani atu Timothy akedo bidi lakhi kinla Paul na Timothy la ashekar talalaye kyushivenen tipo biskilo ishi baban lakhi ne kin no mutsumi shei bigyono ashekar logilaye timi kamino akupul pevenen Panaguno akimki gautsa ini ena dramina shikagyulo amlo tsishovenane Akukutsu hipakoye timi bishichkimi kimi vejono erigeni ena timtibako loloye kivikasa itichekyu huye aina pitikushurvekyu toivai Here Alhoutsa ke ibu jisi ringezla shekalauye Dimapur kichileu pulnen ibu kichileu hipiu no kuchou to pulnen tramiu doctrine tramiu shikika khoto shipulnen ibu panengu kushana pana paye konengu conscience kiviksa Alhou no vethalbengi no dimlo suveskiu dibo pitivaben shared conscience kedi kiviksa alugyo kuchou kichileu vethalungyu dibo ye conscience hipa kabesu kimyenna silent preacher epjin iko conscience yekugena paye moral sense of right or wrong akinyu meaning na a judgment of reason ti kyu achipiu kubogena khatan kyu khatalvegebu kyu na achipiu kubogena tipo timlolo khakashil benge ono Alhou timpun khigelana hipiu timkam tsilolo svake ika akupulimi punikitave kemilolo ya conscience golona Alhou kimtane Alhou kimta ena conscience hipiu kivik sabe talveje gyu golona kyuna Alhou kuno kuchou kuno kichileu kene vethalvejin ikim ibagi Alhou takemi Christopus aushimla kemi shagnamu panongi conscience sange kivik sa achipi mo Hindu Muslim gangecho iku Akukutsu Paul na bagye Christian miko Alhou jene bagye koye kichileu puluvenen akimki puluvenen ipu kivik sabe talchekyu tipo ye pitiva pu khangawa kyu insensitive kyu mo paguno amlo sikyu ka kuchou shimasa kuchou phumasa kuchou pulmasa kyu paralo kumalo kumsuka havejim adawloki tipo ignan epi tipo ye Alhoutsa la nam tsimi shei biya batsai
Ike wili vegete allogi bola Alhou no biekse zanye piu ena Alhoutsa piu no gumza pibo vekla gyonju Alhoutsa vecho no kiu no kuchou no kichileu ve talin kiu ye Akinu korenten tsaquyi ajo tsaqib la higi lakhi timasan Akinu korenten tsaquyi ajo tsaqib di Hele sip kuna tle akamza ke bukai Kongo shaitan thotsu Akwa kyu kum lakhi kana ibipenia mukamgashi jeni Tishaye shaitan kemigi Amikucho Akyu kemkana ibipenia ye mukamgashi kelo Akichika akebukai Ashekalo panong kemla kem Ajme tulnanya Kumumye kage Vekim pirzuye Ahyashim pirzuye bananguye akim teke Ikim kono Akekza vechono ayegi ipola hakivegin Bananguye Ahye Ena khaydelunju Hohuk mova Ena jisijiye bananguye timo Bananguye jisijiye bananguye Khulve khalunge ono jisiye kumumi Shaitan koga ono timo ke Diyam timishel Iku Paya khaydem lakimu Paya amukakishu ke Paya akipkau ke Hakengi bukengi Gichanyi bi Johan chigar chignip ke tuy Paya kumumi akim tento ishi Ignan ke bangi cho Iku tiga uno Shaitan na Timi pishiknange ono korenten kukovila Ti shaitan ki kungumi akim temto ignange ono kuto kupilo Alhoutsa le bengi cho Ike prophecy, vision Energy bengi kwa cho Alhoula ne igangi kumobze Bible kapesi Panang ne bengi ye achibishangi achibishamo kena tipo hu Vetalma sake Bible yenyu no X-ray lagi toge Mom MRI toge Mom ultrasound toge Kiu no ajibsha mo kena Medical science la Mission hiba kono timiksu pupeva ke Bible ye Alhoutsa bse Alhou kimtene musus kiu Ike hu hiba vechono Kuno kuchou kuno kichileu kena tibo itivengu te ono kia Look, tsaquyi arom kula apostol mi akobem kono Jisi shepe shubu alo kibshepe nyingno oje bigelaye shaitan hapelu akichikiba kumtab kumlap to mushil gebge Kimam birjisine bjune dima khotosha giblo Ikim oje kungale yesive gyu tiba genguno alo ve alo ebgecho Ike Ninguno akinu Corinthian chikini adro kinla 2 Corinthians 12 verse 2 la Paul ye apostle Paul ye ampiu jisna Alhou na pasas kunga jolha aktulo ikuve ibju Paul ne pepan kunga jolha tu third heaven la Paul ne bjuna nye dia ashikdo ne ikukyo ungda ne ikukyo ne nyem thai ikim Alhou ikini thai Ikele shi timkono tungkup zapai kyuno Ana tungkupu Ana Alhou zapai kyuno Kungale kukyu zapai Akbuga kulaje yesive kyu zapai Serial number pen Ikele yisi kopya myugu pana serialum taigane shi Apostol Paul de kungale kukyemu Ana third heaven tolo kukyemu Lehi paye Pache kije hebe bangine Beko Bible le kyume hebe bamakya Teuno Alhoutsa hiba kojikela Timi kuna kono kungale kukyu Alhoutsa Ena akbuga kulaje hesikyu serel zapengine Here Alhou launi ikyu kumwa epi Opelate vepin shancho Johan tache Arashirikilane shipe You shall know the truth And the truth shall set you free Nono kuchou itinai
ena kuchou no kapes khakvenen o kapes laim tmishay de tatail beleni pege kuno turja kuno kuchouga jisikecho jisi tibe kemia kbangchamo abhejamo ikemu shaitanna kumi akim tem toy uniform kilivebu erebu pana timjeti timlo shikza kyu dibom tabzu Alhoutsa bebena bakçubuna Alhou shepen to ge Alhoutsalne bengi mu gen Alhoutsa çıkınle bengi mu gena tibo lakhi mutsmiş şeyşi eti penşen ege niuno akaulo jeremia çigibdi ar çigibdi lojaya hile işi bene jeremia çigibdi ar çigibdi am egemo ampiono kochlebi tunkup miye ijelano akim kilsa peani niye panako buba pamoy mobu niye azakyun panako supa pamoy mom azalo tlakim panako psamoy psapamoy kunye tsu gili panauno peakyu huye ilauno ilyukmoy panauno ashazı sa vision professor bengecho şak şipakyu huye amekam tekyu panak kumsula akutsa beni cho bible me chipanna cho ikileye Amerika'la pastor lakhi paje Jesse Duplantis seven paye pastor ke pana paye kungolo we epu pakuko ena TV langa worldwide hibo veklakyu no Jesse Duplantis visit heaven acutely YouTube lay lokile tunnen kila pana kyuna ina kungalo kila ambujisna hai Jesse to tibakolana aksante popsangecho ebu Jesse la ambujisna kyuna nye ikiz lakyu kena agmela kichileu shani ebi ambujisna pavle pepen kila nyungelo ambujis zatibongo bana pepen jungo oila bible la giso sonotlen so kimichilu ambujisna cross the tikuye dikeli ambe katonyib dile bijekyuhu Calvary cross lana agime Akukutsu aşekau aga kişi gititive bu bana akmolono hıtıgı bu bana akmo ena giti ena beko kumtsu şotol ve bu bana kungalo ve bu ideyan pöcü şikni şakü yepaye akau kikamişo akau ampemişo ampeu şibu ikikela agimi aygi bolo olive nağdolo nip kukela kuşvena paye agimi aye kakkımtına pa irige olo kilagime ki koye pa netilana amki kiperin pa kichileu aztaki hiperin ibu dibon agim kumtsu pa havenyepi ninguno zakariya gaku çigibdila pikele ditlanışı Bible'le kilenerji sakin yurikela paye agime şolnan yepiye bir banka diye kutsa bende diye şeytanlarını irigyu Alhoutsa mukyu akimki piangecho. De ono ningno tipo mtsumshe tipenshan ide ningno Amerikala akikishashe kaulo Donald Trump ye akinyugi office leader nanye. Paya akinyugi office nanye epi professor shigecho Alhoutsa bige. Epi akasajla kaypaye akinyu President Xi de nani be, kim shashmoti Shimon Xi. Kekuno be. New Apostolic Reformation epajeko. Prosperity Theology pulcheko. Charismatic ko. Tiweko ye evangelical and Baptist ko kukole pejeko mo. Ibut beko ye de Alhoutsa kiklone pulcheko mo. Prosperity Theology pekyu ye nono Alhoutsa ye oka kinyo chig saja aktua palo pes tana bay Alhono kapes millionaire kolavesne Alhono kapes billionaire kolavesne
lono tsaquyi, lono Alhou kumlalo o kusajelu da bisa sana bay Alhou no hipiu ne. Ya Alhou ye tim hipiu jentono. Aile Alhou tla pazakuno hipiu babki nye pul jengna. Nye divine healing Alhou no hipiu jengye nye pul jengem akasajalake. İkem nye pisajiki ve jono hipiu cancer. Ena kusajelu vil jengye bgüete prosperity theology ngokono pul jengye jo. Kete baptism kwaye kumo, baptism kubulu kumo, te Bible le kahakyu, kichileu saitan mkono pulakyu ke. Ike adawlo ke hipolo, TV lo, YouTube lo, channel jelagam tule kahakyu lo, kuchou kashi ena tina kuchou kashi agritsim ko tibako, tsivebu, sakin kono, kinim shinshaye kono, $1 million kapesi tsikele payok fokusventi. Paulu tu akeo kven. Paye palatial building sven. BMW car pana kven. Ibzu timtibako kuno tsikenet bako ye akslanan vilan jumkumo. Kinim shan jumkumo. Ibzu gospel is to be told and not to be sold. Kuchou ye siye tsaquyi ye kamsana biklama saketono. Tsaquyi and hipiu and prosperity theology paye. Jechemo kebi agzumne chegete nyeglegi azmulu tipo angecho igu inahi atlahi bolo nyung plagü Alhoutsa hiboko inete birive yokono so aya kala azmulu kilo sholangine tipo lo kimichilu no Alhoutsa Alhoutsa la gyuna hipan timna practice sigine boshan yono hiye kichileu kebi noyam sumisheti kuchou kichileu tibana baye Alhou no okamrat nan ena noye akupulu khlatu nan nimno ido akaulo Old Testament la atru gami chigtache mkulona pisu wagilat lihi Elijah tungkup ngo o bal tungkup dolo akukutsu tan Alhou gizla ike bal tungkup ye ahab no lojekemi timi akebdinul hopun ikemu Alhou tungkup ye Elijah lichigecho ikela kap khugela le Alhou kapebe gyuye timi Elijah lichigem Alhou na pa khosh lebz pakin khosh lebz Alhou kumla akichkebu akumzabu pepe gyunin kono itane ikeu Dageni na akinyu atru kami mku kini mku tokulo no rus ikigele tulunju ye ahap ngo Jehoshaphat kemana agshugyu nin kono ituldane ike pamana agshinjala Jehoshaphat na judame kau ahap na Israel ki kau ke pamayeti kucholo ye Jehoshaphat ye paye tisimu gibi şarkı. Paye Alhou takim sası. Paye go kasla gibi mu gibi şarkı mu? Pamu kabzu kila. Jehoshaphat na ahabulepe. Agishun gemu. Alhou tungkup vilenju mu kesha ebjala. Ahab nebkune ye. Ane. Timlaki ane. Ekem tim hibaye akıtakla ilhoksay. Çipkenye. Timhi bavlen shamoy teku kya makaya ebju tipo tungkup la kya cheke ike tipo golo kila ahab golo tungkup mi akebide gecho ramot gelet hibo sasrage shinja mo kya epi prophecy begela tim akebdine gyuna ulo Alhou no tokulsnan ke en tsva ke ulopke Alhou je kutine Şeytan cekuma geço. Alhou ceku bu ulepke. İki uke. İkileye. Kitla tono Jehoshaphat ritivinceri. İbza şugulu bole. İki mu. Tlena. Agişitibo Syrian sası agişityu. Agişitibo lono Ahab TV. İkile Ahab TV gila. Pirtlana makayana ahabulebe. Talanım. Nono toplu şibzi
Alhou kibishi ikega idega na paye Alhou ye devlet mobagini ipu bugela kuchona agishti bolona ahab tive en ahab ye pajiye ajin açnımneve to diye Alhoutsa beba getui kon ahab ngo Jezebel kima tive kino tungup mi kichileu tungup mi akabdi en akabdi lobuna professorship sajeju timtiba ko ye kushiveka ahab ngo Jezebel kima ye kuchou tungup na sajega kushkego na pama tivega ibu pama ktie kudete rilo wogyu ahab shina atsnurchve Jezebel shina atsnurchve ibu akmo konye gele aktsili kagve dina Jezebel wa shekau ahab na agmiulo na tive icho mashaye tungup mi akabdina sajekyu kichekusi ashekala kushveti makaya mo elajak mojgala in hipincha guye ye tkella alhona timiksheba kimi achini bsa kekinya achini bsa ikim tim akana Alhoutsa professorshi visionshi kungala serial number Akukutsu bakyu tiboyem tmishe del tramlame ketono tie Alhou no kumoke ibitibo nyem tmishe Alhoutsa pulke gono ine dibo kabes bivane ibze ningno lakhi atgu Samuel mkutache aroktsner jisu kela Saul agauye panal ho hebdegyu Alhou papsamove asamon papsamove tungup mvechana papsamove kyu vechana tumlave kela bashe kala kilauka indoor ebgyu adibolo topum lakilawe topum tiwaye kushegemja tumi gecho ike atopu dibono zuhubzu Samuel tungup ku azu unativegina timtibo akmolono kushegibzu Saul bzabege kuchou die Samuel kumokebu die Satan tagamina toishibzu bu Saul bzai ikemu Saul ye bakha shekala kushvega Saul ye pana tumlana bakha shekashvegala pana kimi patanli ana papu Jonathan David kusari agishti bolona bakha shekashvega idu yakto bu Alhoutsa lana kichileu akirlana kichileu ebu sasuru gyulono Alhoutsa ikujesu ve gyulono ashe kalaye mugamo gyuno ashe hoveke deono Alhoutsa chil akimi shikumdo tsaquyi Alhoutsa lay deolo ineshelne begedo Alhoutsa ye akulu akuvu Alhoutsa ye Alhoukutsu deono Alhoutsa ye our spiritual sickness spiritual problem ye acto pu tipo pupenju X-ray ye ultrasound ye MRI ye and endoscopy ye Alhoutsa ke to na kata khake deono kuchou ye kuchou kichileu ye kichileu deono kilemo kichileu gola ha holo kilo kemu Alhou no kishi Elijah de jono paje bibikeno makaya de jono kishi bigeno Alhoutsa lay de obze Alhoutsa pape jola kila Alhou no pacha kimyeche kemiye pana kimyeke ashekaushi atru Peter akedo kinyar tokulo Alhoutsa na pe no ye kishepelvekyu shi paktakyu shi Alhou no akslana kulo kupelvekyu shi die timkum tsga una bikecho ketono timhamne bjuna simye pasha paktakyu shi Sümi president 신전에 Sümiye ku kana jeli 신전에 bikum zatkaj Alhoutsalet bakagene Alhoutsalet bakage Sümi kapasi salim lakimi ajeli ku kana to mo bajengim theologically tiboye ku puljebu support shilge bakage
비교돼 아뜨고 비터 아케도 그냥 도굴러 이스지노 크베게메 딤금츠 로열 프리스훗 딤금츠 그까미 아치니미 아코토미 알호나 빠지 빠누지 이스지노 크베게메 딤금츠 박타큐시에 입즈 아크슬라나 불라사스가게오노 tipo 예킵데 tipo 흘러 에베방게토노 나간도로 스미크타기구모 시약단 걸로 나간미크타기구모 대규로는 뭐게 아차 tipo 예래 핍미쟁게 디물스크로게 시야스크로게 theologically qualified 시게미즈라 아차 바바나 바이 파나시에도로 theological guidance 게미카 하게나 빈게 도노 아차 tipo 예 비케로 이부 알호 그부kin나니 할게 알호 시김테 예 다날 가군납게테 기냐롬군납게테 알호나 팀스냐 카팅 키미치 케베진 아가우에 파나치 케베진베 God is the game changer 자오나 에알호니 리슨 그 심자사부 마가부 아고kul미에 심 알호나 스냐 케베니와 마가베니와 이부 심예 예 클루츠니 구게나 나감 사필게 인담 사필jal로나kim Alhoutsa 심예 소 이슬람 사시키미리 박타기 지기드베 theologically tie ignorance kecho tono atala hingnola atat poko ye pimobe masai epi Alhoutsa vilchona pilan atala hibolo Alhoutsa chilbegemi kamtsula kmakishibeni hiye kyukena plomokyu momukukena agakam salomon gemire hunoye hamiye agakamsla kushe hiba bangep nangimu Alhou kimtana gaichiskyu mijeski vechono timtomuna hibo kibongkyu anyana Alhoutsa hiba vage hibo vejulo chulakemko ina nong skimtin shakye noye kilne hibo acha hibo chulangena comments la hetsayo skimti hibo chulukyulo noye vetalke vetalmuken o comments suspension ispuitagi hibo kikimelo kyukena pisma sakebu agi kimelo vers vekyu aga yetagi hibo pislo bi comments les pengen koshkimtan Alhou kikimye enanu Jesu Kristo kubukini enalhou kimte ite enalhou kubujlo patachil begimikam tıkım gasipeni amen.